Wesnete gadia do ma edo na kautorung bemshawung. Mangana avken Kristo. Nia eklesial sano katoliko shawonchi. Gwele nyongu imbajiji Petro ma Paulo. Semba vane mpasulo hotido. Shatasha no katoliko tizwa. Shazo Father Godwin alakali. Kentite ma wan man chianji jingi amen. Angana badomo shuma kan Kristo nya samba ne dua u mbajiji Petero manshi Paulo. Itine kwa wana wasinya ya ngupine me Yesu kana hine mo. Shin Yesu kana hine we. Uga yantesin ambayamba chuku kwa hayange dua. Na yange ganya pinewe ehinewe kegbape. Ahuwa vin kile dua hama shiene. Awangwa sugenu chuku kendegwe ka wone ke hiwe gbape huwa ya yo pishi kabi yavan kile dua. Na mpine wanya yo ihini nave kasi yavan shiene ke pasen fada kana pasen kwa. Shin kamimi yomba yavan kile dua. Ni amba jijimbo hwa ambasore ni guvene Petero man Paulo kave buru itio shinim ton ma yodua yasi ikondo sueli nyanzanza mbafada pane jijivo na tisikine neve kwa pasinve mamdumu urumun kane mondo tisi bagba masi yesheda sho umave ba Petero yangiru kolonshu Yesu yilon na undu ishu kolon wadonu shana ngimba ohenena shi kawenye akivange pa shi paso gbagba ye Yesu kamono ondo ohumbanchi kem bina nakpa kem nyima wenyima Yesu ba Yesu ide ade hene na yo atonde zo wonu donu she Yesu shunu nenge she yongo Yesu ai na ha nya kawen ya hingi popu hihi o ha church shin ha yodwe fada zanza nya se luno popu zanza ye Paulo yangiru yan tawon bakristo echa ba she ya on wandina gumon shima ahingi o pasin lo hodito a paso kondo bagba ange wasika je kuma prokalunyi shatia ma shaji poso atesi mimi sham paso ukondo ma adzandi ijendi pishi show assembly lo hodito ne kigba pachi jimbo hwa Paulo ma shi Petero bitesi se kwa pishi kuma vi nakia champenu Yesu sha umave Yesu pineye wenya yomba kanyo ngwana Petero anakia shachu o tesin kiabi Yesu kono shachu dodon wema pasin lo hondo kigba oji Paulo ba anakia ne champine show uyon lo hondo shatia sha wonchi vichi we pisha kondo vichi we noma we shakondo vichi uruemba mhen poso baba mhemba bi yanga ve ulin ton ondo ga we zwa we hingi gungo mo ngbane badon mo shima ken Kristo se pamba yiran se nya se zwa gungo mo se dondu mkane maondo so nwalo hondo se duwe se passe kigba sha erina asi sho denwa ngbane we kabo so welin ni dido so u lune do shima ken vesi so yankwa nama ngba ho banchi je amba kwa teve so assembly lo dido ne kigba chi she ha mo na nwa managa mashima ya yani yira ta chi ba ombuse ke myena asi chi ke bam shi asi chi de se hide ne hilondo Petero yan yina Petero yan yima Yesu Paulo yan lo uyan wamba Kristo ya ba chi payo ondo yan yirave have najiji
we don't shana, we pass loho di do, we now mabe shalohune, we wave, we be. Say them sound on me and that's a grass says, pass, don't she mimi. She said, no, yes, to much in tane bears come on your tattoo there. They don't know me having some kind of mechanism. She not achieving in tema one man change. Amen. Father God na lakale se so shalo dido o nese hisembo ngiambo. Ambiana ken Kristo yalo ne dido nungo besiladi sha yaladi ado.